Ko ai te tūmomo tangata ka whānako I ngā kapa whakamahana wai a tētahi atu. Koe rā te pātai a Ches Rakowski o Ohine Mutu I Rotorua. Whai muri iho I te mimititanga iho o te waiwera e uru atu ana ki tōna kāinga. He mahi poko kohua he patu wairua. Koenei te takariri a Ches Rakowski, rauwa ko tāpiki Walters, he tangata haua, ki ngā mahi a te nanakia nāna taua mahi. I was really gutted because that hot water supplies our house with shower, washing, clothes washing. I'm just annoyed, you know, those sorts of people, there's plenty of them in this world these days. I weta ki nātu ngā kapa whakamahana wai mai I tēnei o ngā hōpua wai ariki. Kāre I roa I muri mai I tērā, a hakoa I hūnaia e Ches te mea tuarua, ki te atu ana e te kaitāhai. I aia nei hai tā Ches, nā te mea he kotahi mano rua rau tāra te utu, mo te hoko mai I tētahi atu. He nui ngā whakawhiu, kua utaina ki runga ki aia, tana whānau me tāpiki. Tāpiki he has suffered the most because we've had to cart him to a motel where I work to have a shower every day because and he's really hard to move around. I tēnei wā anō, kei mua tēnei take I te aroaro o te ture e rangahau hiana, nā wai I whānako. Engari ko te mea ke, mena e rongo hiana, e mōhio ana tētahi atu, o tēnei take wā, o te rāhuri noa o Rotorua, nā wai taua mahi, kia tere tonu te rīpoata ki te ture. The copper coil, if they sell it for breakdown copper, is worth $40 to $50. So they would be just selling it for the metal. Ki ngā whakapae anō, nā te nanakia kotahi ana ke tēnei mahi. He oi kai te haere te wā, te rāpea e hoki anō ai ana mahi, ki runga anō I āia. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.